Pozdrav Agro ekipa i evo nas opet u novom posjeću. Hranimo žito, pšenicu po prvi puta. Ne znam koliko možete vidjeti za mene, malo sam u žurbi pa mi se ne da baš izlaziti van. Žito je u dosta solidnoj kondiciji, specifično na ovoj zemlji. Sam bacao predsjetvenu gnojidbu, mislim da je to bilo 0,20-30 ili tako nešto je bila osnovna gnojidba. Sad nisam siguran, ja sam ubacio nešto re, ali tu je nešto malo bilo osnovne gnojidbe na ovoj zemlji. Kao što rekao, pšenica mi se tu čini u dosta dobroj kondiciji i za sad sam poprilično zadovoljan. Bacamo trenutno kao prvu prihranu bacamo 8-15-15 od Elixir Zorke. Najviše zbog toga jer to je manji dio, nekih 7 jutra na koje je bilo predsjetveno, ostalih nekih 17 je bilo bez ikakve osnovne gnojidbe, zato je bacam ovo gnojivo, na kraju krajeva zato jer je jeftinije po ovim cijenama repromaterijala, ali svakako ove godine je malo drugačiji plan gnojidbe i nakon 2-3 tjedna planiram krenuti sa kanom i onda, sa kanom planiram odraditi 2 prihrane. Ne znam se spomenuo, znači bacam 8-15-15, nekih 200-210 kg po hektaru i ide solidno. Nema nikakvih problema, ne propada ništa. Jedino ujutro ono kad sam bacao tu je malo ljepilo, zato jer noć je hladnija i onda dok otpusti ujutro, a išao sam odmah ujutro bacat, onda je malo ljepilo za kotače, ali napravilo se dobro. Evo sad ide jako dobro. Jučer sam odradio isto sa ovim gnojivom prihranu po repici, međutim po repici sam išao dosta manje, nekakvih 120 do 130 kg po hektaru i također planiram još 2 prihrane sa kanom u repici, ali u repici ovisi o vremenskim uvjetima kako bude pogodnosti. Planiram isto kroz nekakvih 2 tjedna već u prvu prihranu baciti, to jest ne prvu nego drugu, a te iduće 2 prihrane budu sa kanom sad poslije ovoga. Budemo vidjeli kako se to bude ponašalo, za sad još ne planiram, iako su temperature dosta velike. Ne planiram još prskati uljanu repicu. Pa ne znam ni sam kaj da radim, definitivno ove godine mi je jako loša, to znate i sami. Jedan dio, skoro pola sam već preorao, ovo sam ostavio i prihranio. Obavezno moram prskati protiv pšenice u njoj i sad ovisi ga javio idući jedan nekako loše vrijeme, kako bude ovaj drugi mjesec proteka sa tim vremenom, kad se bude krenulo prskat točno i kad budu krenule sad te druge prihrane, budemo vidjeli kako će to stanje biti sa time.
onom videu u oranju, zaboravio sam za 6410 spomenuti da je, iako ima široke kotače, izuzetno okretan traktor, kratak, a ima jako veliki anšlag i baš sam zadovoljan po tom pitanju. To mi se jako sviđa. Naravno, sad mi se čini da mi taman bude malo falilo za ovo, jer kak bi to bilo da imam dosta, ne? Prskano protiv trave je. Prva prihrana evo obavljena. Sad se možemo opet po dvorištu s nečim drugim zanimati, a ima posao poprilično. I toliko od mene za sada u vezi prihrane. Ako imate nekih pitanja, slobodno pitajte. Pokušat ću biti tu da vam odgovorim. I hvala na gledanju, lajkajte, šerajte sve to, ne? Pretplatite se, kliknite zvonce i vidimo se u idućem videu, ekipa.